Assalamu alaikum musidɓe jentiɓe wonɓe darde Jamma TV mi salmini on goto kala inde mum nden yettere mum nden hande kadi en hewtiɗo samedi 8 octobre 2022 ka émission Emba mi nisi ɗo hande kadi en hewtiɗo cité ensemble Wakam haray minni on konkonko mo ɓe mi naati ka damal mum mi jonni on jungo minni on landi kesiɗon e jaam minen meɗen e jaam ko ɗo mi rewta mi salmina neniraɓe babiraɓe kotiraɓe jajiraɓe miñiraɓe men rewɓe miñiraɓe men worɓe nawnuɓe ngala jeytanamɓe ɓore jaam moƴƴere sokaɓe Allah ɓe yaltu kaɓe soka ɗon e hara ɓe wattali ko sokiɓe ko maroɓe golle ɓe ɓe respecta patron ji ɗi ɓeyde ɓe alaka golle ɓen kan kadi yo Allah okkoroɓe kaɓe golla ranko ko nafata ɓe no mi woli noon émission Emba mi nisi hande kadi en hewtiɗo mi salmini on kadi mi arta e mum haray min yaafi kadi moƴƴa meɗen yaafini moƴƴa e tarduma ko min tardi kon ara meɗen yaafini par ce que meɗen andi toujours kala ko wonti ɗon si eron yoni haray ɗon jooɗi hiɗon connecti ka téléphone ji mon walla ɗon connecti ka télévision ji mon hiɗon habbiti émission Emba mi nisi kañumma e Dj Bouba joni noon invité men ɓen kadi ɓe hewti hiɗe mari ɗo Bless Boy hiɗon andi komo Mali Wora donc ɓe mari ɗo kadi président fans club makko no ine prési Mamadou Ka prési Wuri pardon prési Wuri président fans club Bless Boy donc ɓe hewti ɗo joni kamɓe kadi joni noon ko watten mi sikki en salmodiray Bless Boy assalamu aleykum. Oui maaleykum salam DJ Bouba. Voilà haray hilan salmina jama fof ko adi ko hila weltanoma an DJ Bouba. Merci beaucoup. Weltano ɓe woɓen créande o télévision ɗo donc weltano kadi wonɓe darde ɓen e yaafino kadi mabɓe buy kona seeɗa jusqu'o tawite kon eron e dirtidi en seeɗa haray ko anditingol tum fule fota ɓen haray ko Bless Boy duwaji ɗi wora hande hewti ɗo haray inchallah ko fi fof ko fi ɓeydodirgo programme mi wonɗi arde ɗin e gonga ɓe ko fewndi kon. D'accord ko noon tigi woniri se yutti e Bless Boy yaade e président Wuri Noy assalamu aleykum. Aleykum salam. Noy ok Dj remen salmini on mi hirki on goto kala inde mo yettore mum ko woni ɗo ɗo haray men salmini fo dal haray président Wuri pay kumɓe cangel bori monsieur Pelisa fans club président fans club Bless Boy duwaji ɗi wora. D'accord haray men salmini on ɗo ko ñalawma ɗo yafino kadi bolonda on ko tardumaji ko waɗi e mum kon seeɗa. D'accord haray salmini fo. Voilà ko noon tigi woniri on nani ka junga nanon ko Bless Boy pay kumɓe wora e wo duwaji ɗi naati ka bien sûr e président Wuri président fans club Bless Boy on ka émission Emba mi nisi ɗo ka wonti ɗon fof onon kadi haray ko meɗen wi on addu moƴƴiro e jonde moƴƴere e darɗe mon moƴƴe golle amen darɗe mon weltare mon ka émission Emba mi nisi yiltoɗen e Bless Boy meɗen faala ya présente o ko an woni Bless Boy ko an woni hombo ko honto jeeɗa laaɓa poyi. Voilà donc haray Bless Boy ko paykum ɓe lagine sinama lagine koye nder Mali Madina Wora donc haray Bless Boy voilà komo Mali en fait mo jokki o culture ɗo fi tum puusugol programme o gandanɗa hoorema naɓugol mo ka woɓɓe go e ɓawo ɗo ka naɓunomo walla hara ko goɗɗo go naɓali mo donc ɗum tawi yomi into Bless Boy c'est que Bless Boy ko hunde nandarma ko hunde teddude ko hunde nandarma ko hunde duwande fonkede c'est que hunde nde ala duwaw nde wata yaade donc voilà ko ɗum addi on lawide Bless Boy duwaji ɗi wora duwaji ɗin kaka amen c'est que ko inte kon hunde kala e hayde fokke nde wawa yadde duwaw kon donc haray la weltano taw ko adi kon ɓe guinéemɓe ɓen weltano fulɓe fouta ɓen fop wonɓe ɗo wonɓe Guinée wonɓe honno wonɓe partout e wonɓe darde ɗo donc haray Bless Boy ko paykum mon ko paykum mabɓe ko paykum guinéemɓe fop. D'accord voilà donc wara inchallah ɓayde yewtude ko seeɗa seeɗa ɗen programme ji ɗin. Ok Bless Boy Bless Boy ko haala pular walla ko
Bless Boy ko honum dum firti hara ko pular no bless ko haala anglais bless ko blessing ko woni hunde marde duwa no wasa inni oɗo mana kumpi hundo ko mari duwa ko waɗa barke ma kun quoi donc ɗum addi lawide bless boyon komi bojo mi tega hawran dow komi pay kum ha seeɗo am woni granjo ɗangani komi bojo c'est que no wodi heccuɓe lan wa mais min mi lando Bless Boy Bless Boy ko pay kum wondu ko duwa mais Bless Boy o leyi mo waɗa no Bless Boy pourquoi pas waɗali pay kum wondu ko duwa direct fulɓe ɓen anda ko ɗum ɗon woni sirno Bless Boy on ça veut dire pay kum wondu ko duwa wona sirno on direct parce que hande sa ini Bless Boy ko ko langage goɗɗo ƴettuɗa wattaɗa inde ma nden pourquoi pas wawa ƴedde langage ma mo muñɗa on watta inde ma nden fi honɗum voilà andi simi inni tun mana ko pay ko wondu ko duwa o ɗon fo haray no faami mana ko wumi wolde kon kono hande ɗe gandi kala ko yiwɗa tawi ko ma suuɗo seeɗa si gonte ko wona fof feññinte no waɗi pijigo si ɗi yawi feñirde ma moƴƴata ko ɗum addi tawi yomi wirno seeɗa mi wawa feñinirde seeɗa seeɗa e ɗi émission ji ha ka soñji ɗi o mi wadde jamma wawa ande ko ɗum woni Bless Boy donc hay ko nder ɗon ɓe anta Bless Boy ko pay ko wondu ko duwa merci ok Bless Boy ko honde say fuɗɗa musique d'abord avant hewtege fon say fuɗɗa musique o musique mo wonɗa wadde kaka famille ma tawɗa musique on walla ko han fuɗɗi wadde musique e nder famille mon on no dj min mi tawa musique mi tawa ka famille amen en fait welan tum komi wonno pay koye mi jokkodireno ni e goreɓe an hara kala kam e yaari mi hocce wano paani ni harlan kuuɗa donc somi hirde mi hocca paani mi kuuɗa mi yimana ɓe donc noon mi fuɗɗori seeɗa seeɗa kala kaɓe yahata programme ni ɓe noddilan ɓe ne mi ari mi yimana ɓe tawi affaire o noka ƴiƴan quoi noka ɓandu an donc lan desindini ko neeɓi inchallahu si Allah o newnanilan fi feere waggol mi waɗay ok ko ɗum addi ya fuɗɗo wadde musique voilà ko ɗum addi fuɗɗo wadde musique Bless Boy payge yagal makko tappi paani o yimani fayɓe Bless Boy ndi fuɗɗi wadde musique ko honɗum e gurdan o wurde e mawɓe makko ɓen par rapport e musique moɓe watta on te kamɓe wonaɓe waɗoɓe musique voilà komi fuɗɗi ɗon wadde musique konkoyinte ko sattuno ha si tabiti sike so tawimal woni hiɗa créde hunde nde andanɗa hoorema nde ala ka galle mon en fait ɓe anda intérêt mayre haɗa no certifié yo tabutu sike haalaji ɗi fof a nanayi ɓeynete ko a puyɗo ɓeynde joni a boni ɓeyna fiima kamɓe tun honno mana kamɓe ande artiste kala wonɗo honno mana innaɗo ko artiste haɗa ko fiima o yara te Bless Boy fimatta yarata donc ko mana ko golle lawɗe mi gollirta kala ko Allah longini lan kon ko ɗum noon mi wata gollirde kono donc mi wata yaade mi ɓeyta mana produit ko goɗɗo moƴƴini min waɗa ɗum ko ɓandu am fi waggol tum musique donc minne ɓe koko moni wadde ɗo ko gonga tigi mi tawa kono noon no welala no ko e hoore ko wellan kon kadi mi etoto mi wawa honno mi wawa resurde e mum donc seke ko inte kon hande neɗɗo no nangue ko puyɗo ha ɓe yaɗa kaw honno kaw darni galle walla kaw gaari oto walla ɓe o naɓi walla ɓe o walli goɗɗum go kono donc ɓe nayi kisan oɗo ko wonɗo gollude ça veut dire musique on ko puydan ɓe nottaɗan mais ko puydan ɗan puyɗo gollata merci ko puydan honno mana ko puydan ɗan andanɗa hoorema puyɗo wawata gollude merci puyɗo wata gollude renno golle ok donc tigui on ko fewden ɗo ni enen e mawɓe en d'accord yo Bless Boy conti musique on walla ɓe d'accord ale ha joni o mawɓen e sattuno hakkude amen ha koyinte kon ɓay ko 2018 mi fuɗɗi yaltinde wano single ni 2019 maɗi vidéo mais sattuno ha ɓay woni ha mi yaldini musique fof nani toon donc hande pay ko mum ko no yimude ni tawi jamon ala ko ala wolde ɓiɗɗo mo no ka saare mo yimude joni ko puydan neɓali maɗo e vidéo ɓeyni hin ɗo ɓiɗɗo mo ko woni fuyde kono donc à peu près woɓɓe ara inna ha ɓiɗɗo ma on e nder ko fuɗɗi kon o heɓali hay ennan o heeɓi vidéo officiel mo jama wata mo andirde e haray koyinte kon kala ko neɗɗo windana kon ko ɗum ɗon o wata wadde haray mi yiɗa waɗa souci e hoorema walla goɗɗum ko minen komin tortoma ko ya doono ɓiɗɗo ma on o wawa resisude e hoore golle ɗo jokki ɗen après ha tawmi ɗum ɗon min ɗum no waylan jarande mi wawa hodde ka men mi wawa honno mi wawa tindude mawɓe mi wawa ɓe andinde e haray hoore ko jokkumi kon wona affaire bandiyagal wona affaire jokko rewɓe wona affaire fimo yamba wona affaire hay fus wona kadi wujjugol goɗɗo donc mi gollay e mi golla
golle ɗen ɗe mi winditi fi mum mi gollay. D'accord. Voilà. Blaise, mi landuma question goto artenge président fans club on. Ok, bismillah. Fewndo ko mi attaqué. Blaise de yaltini musique on makko ɓen ɓe tawa musique ɓe anda musique. Yilti Blaise yaltini vidéo. Blaise tawi vidéo on e musique on ko yimi kon yalti mawɓe nani kon yonali mo il faut o déplace o yayida e mawɓe. Wola ni men ñande cippinoɗa kam mon mawɓe yiwma premier konngol ko aɗɗo yewde fi ka côté musique kon ɗum ɓe jaɓɓornoma. Voilà, donc mi hew tun no mi hiwrornoɓe ɓe accimi foti hande ñande jour on mi ari minni mi arti kono wona ɓoygol kadi addilan mi yaa tun hiwragol on e yewtoren kadi batna programme ji goɗɗi go ɓay neɗɗo kay so hucciti piiji buy waɗa e ɓaawa makko donc wonta ko woni feƴƴude fof matnori ɓe ɗon. Voilà, haray ɓe inni min heeɓiga message ma e ko wonɗa ko on ko jokkuɗa ko annan vraiment an tawa ɗum ko famille a tawral ɗum goɗɗo ɗo min e bien sûr ko no woniri kono no woodi wonɓe wadde e ka kawte men to. Voilà, donc min ka maɓɓe no ɓutti e hayso wuuloye e gonga inte ko wona ɗo. Voilà, donc min kadi min ta ko goɗɗo jokkutumi kono koko goɗɗo waɗi yiwmi ha taw mi weeli lansi mi waɗi kono donc wona an fuɗɗori wonta kadi e dernier an haray lan toro on yaafuye e ko wammi ɗon kon toro on kadi yon ɓennan duwaw e mi wawa resisude e golle ɗe jokkumi ɗen ko inte ko wonɓe wolde ɓen wona fewno mi jabotoɓe ko yeeso sake ko inte ko hunde nde anda valeur mum hunde nde anda no gollirte a anda ko honto rewrantande nden hunde hoore kara watande fonkirde. Ok, Blaise hakkude maɓɓe kamɓe ɗiɗo bureau en e baben en komɓe maɓɓe ɓurno sattinde wano baben noon ɓen no feƴƴinno law. Ok. Ko bureau en tun wuuri e bappiraɓe am ɓen donc ɓurno sattinde ko bureau am bureau am ɓurno sattinde ko inte ko andi rek si woni bama hewɗoma ala ka galle ko ɓen no ɓurtande valeur ma nder ton joni ɓen no yeeyi ko nene ma taw ɓurta andude ko honto guerda e ma hewti ɗon hande so tawi ma lowni sa fuɗi ko ɓoylade ko kamɓe ɓurta andude. Voilà, après kamɓe ɓurno sattinde seeɗa mais après mi wolaniɓe mi yimmi kadi woɓɓe wono kotiraɓe ni ari wolde mabɓe inje ɓe dar exemple wano Alpha Dara ko janggunoɗo Alqur'ana ha hande mo wadde musique donc kanko mo andi ko woni nder ton kon fop kono ko torɗen tun Allah ko yo Allah dandu en honno maygol hara tubali donc min ko ɗum ɗon mi inniɓe minni neɗɗo on kala ko jokkuɗa so tawi malo nanguy ko na ɗum a wakkilo tun ko Allah jogiti salaire goɗɗo na hay goto golle ma ɗe duwama yoɓude. D'accord, voilà. Onon ti woniri musidɓe wonɓe darde Jama TV eɗen e Blaise Boy Wora on nani explication ji ɗi o ne yewɗen iɗen fuɗɗi ko tekkere nden ni dongal ngal arali yiltoɗen e prési wuuri woni président fans club e Blaise Wora prési wuuri jije ko no fewnoɗon ka fans club. Fans club on kana men no rek alhamdulillah me wakkilo mene famɓe ɓen vraiment haray boyɓe on ɓe toon ɓe nda me wakkilade deɓere amen on da chaque des semaines nda men ara men fota me waɗa réunion ji amen fi tun no men fi jokkere nande hakkundeji meɗen dal jokkere nande hakkundeji meɗen pour ɓurta ñiɓude ɓurini hamma yesso ka en tant que ara en fof ken guiné en fuɗɗo Fouta tawi ko ɗum noon woni objectif on ka fitu noon e hunde wotere. Ok, Blaise woni on prési wuuri woni président fans club Blaise fewnɗo ni fans club mon on ko fotton version kon halɗon fu yo waɗu versement ko fi ko waɗa ɗon soutenir makko simo moƴƴinde son walla simo moƴƴinde clip walla ko simo waɗa concert woni ɗon e versande walla ko sabu holɗum. No fendo versement ji ɗin ko mi wadde kon ko fi waltago mo fi projet ji makko musique ha vidéo koye ɗum me woni quoi ko versement ko mi watta kon ko objectif on ko no fitu waltago mo pour heɓa doole moƴƴa ɓay ala soutien jo hara wonɗo ɓaawo hara ko jogiiɗo moyen ko finance mo ko ɗum men manquiri joni ko ɗum waɗi menen min fayɓe seeɗaɓe min engagé ɗum noon mais wakkiloɓe noon chaque des semaines woda komin addi mais moɓidasi ɗum noon ɗuuɗi yoni molon wawi golde goɗɗum wona son ma vidéo mais min jiyama créegol noon min waɗa ɗum noon quoi. Ok, fewndo ko ɗon fewndon e fewndo ɗon min fewndi nombre fans club makko hiɗa andi ko ɓe combien de personnes walla fewndo anda ko combien de personnes. Non combien de personnes kono andi à peu près andi buy
ko yahayno train 30 ha 40 personnes ton kono andi woɓɓe juuɓe jomban woɓɓe kadi fenno ye Guinée voyage ko on ɗo ko haray telen ko 25 ha train 30 da won ɗo e fenɗo kono andi woɓɓe haray ye Guinée taw yiltaw dargo mawɓe sugo noon dal mais chaque lundi wala ko chaque dimanche non chaque 2 dimanche chaque 2 dimanche ko dimanche sire ko galle amen fotton ko galle mon fotton ok réunion mon Blaise tawete wala ko non fans on tun fotta wola ko wolta ko après yewtomo ko non réunion fans Blaise Boy taweta ke menen fans on tun woni ko tawete men yewto si men sokoli mo ton dondeji mais invite moda men ma dimanche aro ma yontere aro men sokolma on ndeñando ara mais woda ko men tegani mo me yewtanamo fo mais o anda kankari golle amen honto men fewndi e makko dal ko sugu non me woni e gollirde ok fans club Blaise bi waran do mo fans club bon hebi dubi jelo fans club on ara joni yeyni 3 ans ni dal hein 3 ans Blaise to jogi 2 clips des vidéos est-ce que fans club on medi créant de Blaise concert non fans club on bien sûr medi créant de Blaise Boy concert tingay don nebi 2020 ma 2019 on dal fans club on tigi engagé no be golle jetti mbudi mabbe da ko organise concert mol na nder tingeji don Allah wadi me kere Allah jama no time me goto kala i hore mudum ko jongontuma ka goto kala burti hebde courage jogito ha satta quoi ok joni en tant que président fans club to bazo e Blaise bazo da hakkunde ma e Allah kono yiruda Blaise e par rapport no woni da président fans club makko ko pay ko neyi ko war ko wallude walla ina non mi woli do ndaramo o hulbinama wola kala da horema non parce que andi anticiper be majine parfois président fans club on afamika dimo weli wallude walla bo metti wallude ko to don didi ko mboy majji non yelto taw ko inda do ko wonde to majina no ko minira ni quoi ko men boydi ado fudade musique on men jokkondir men andiri men jokkondiri ha no fudde musique on ni alors dum non fo jodde immode ko menen ko yida mo ayaylan ko yida lan o ayaymo and hare wodda do min kasi ko kanko hare min kandu mi wodda do donc say me wad non wona fiara inda wonde ma hare beles ko na pay kunne ko pay ko mardo nedi teddungal bay joni men jokkondirdal hebini joni yehni wala 5 ans 6 ans hande acciake en dal mim nan dal kanko goddo ko be hebdi problème ma goddo are wultila e makko dal mais sondira e fos dal andi bi privé ji makko fo kanka mo humpiti bi privé ji an mais nawde dal pay ko welko walde dal masala mardo nedi teddungal e kala mo yi dal vraiment hara yo jona teddungal ko hane jonde on tigi do ay woni ko minira makko woni ko trawo woni ko jaajira woni ko babira nenrawo fo no woni do fo mo respect jonde teddungal fo ok prési jubben ko jero lambi don ka fans club jubben ko jalu woni lammin don e der poste jidingi jubben secrétaire ton présidente kan no ton ko benon on poste don won ko men joni jubben ka secrétaire on e président ton ko hetti kon hare ko sukabe woni ko membre simple jubben won ton quoi ok mais jubben quand même kambe kadi be respectibe wadde droit ko ka no bien sûr jubben kan wakili kono sukabe wakilor non kambe ka kono non be wakito bay be andi Blaise Boy no jarani be piji din fo bay ko pay ko ne ko weldo walde ko wadi mabben tigi burta be ko de courage fiyo be yaw ko réunion ji amen kala ko min notibe be wa notade ok ko don tigi woniri musibe wonbe ndadde Jama TV ko président wuri woni président fans club Blaise Boy o kanko wonuɗen e landaɗo o jaabo Blaise kan ɗo direct joni ko watten yayen ka rési ndaren sen heɓay ɗo clip Blaise Boy goto pour Jama on waɗum ɗon kifde si woni seeɗa utten téléphone jiɗi e waɗen Amoura Asora ka kono watte mayen ka rési acca bismillah Blaise Boy mi salmini wawora ɓay komo mi wora Blaise Boy bana nabora mi wora Blaise Boy bana nabora mi mali Blaise Boy bana wora kakamen Blaise Boy bana nabora mi mali Blaise Boy bana nabora mi wora Blaise Boy bana wora e yadai wora e yadai mali wora kaka amin e yada Madina e yada Belisare
Pelisare bana kakaka amin Bilezi heuti Bilezi nati wora Bilezi adori Wora Wora hanki wora hande dunno seti naka tali ndarka faybe ndarka mawbe dunno seti naka hala ndarka golle emba dunno laba ndara na wora ka fota jubo be ndaro hibe fini ndara na zenu be no jangi mawo be no jangi oh faybe be no jangi faybe be no jangude awa bayri hibe yude weltare nati wora kame wora yo welto bless boy bana nabora mi wora bless boy bana nabora mi mali bless boy bana wora takame bless boy bana nabora mi mali bless boy bana nabora mi wora bless boy bana wora ya dai wora ya dai mali wora kakaka amin ya dai Madina ya da Pelisare bana kakaka amin before kita wora me yilto mi yata nokko me neba mi do ande ko accu mi wora ka me wora Madina ko ene hauti wora Madina ko ene hauti mi do welta no DJ Bere mi do welta no Cerno Wumba mi do welta no Alpha Jodong mi do welta no Yaya Bana Yasim Bana Gela Jobana Malal Bana President la Zenes Pelisare Meden Halfima Bless boy bana Nabora mi wora bless boy bana Nabora mi mali bless boy bana Wora kakame bless boy bana Nabora mi mali bless boy bana Nabora mi wora bless boy bana Wora ya dai wora ya dai mali wora kakaka amin ya dai Madina ya dai Pelisare bana kakaka amin Voilà, musidɓe wonɓe darde Jama TV on yi clip Bless Boy premier mo attaɗo teguede ɗo haray ɓe ala ko ƴakkani joni ñiiƴe Bless men yi clip ma on labama no yoodi image o no foti mais Bless ko no addi yimugol men yaray wora malika amen ko hollirgol dal ko maali woni kam on waɗi ɗum walla ko et puis kadi yimi toon maali ɓawoɗo e maali hande wona gootu wora hanki warande no seetinaka taali darka fayɓe darka mawɓe ɗum no seetinaka haala mais ko ɗum addi ɗum on ɗum addi voilà bien sûr ko addi hila yimande maali ko addi adi kon taw ko neɗɗo kala ka wonɗa koye andu kaka ma mana kaka ma tun wata wadde goɗɗi ko kala kadi ko heɓuɗa ko ɓe ma ɓe woɗa hollude ha ɓe okkama teddugal e muɗum voilà ko ɗum addi mi waɗi o son mi gollanama taw maali premier son mi wawa mantorde maali kan mi wawa mantorde ɓe mari ɓen woni jeunesse ɓe woni mawɓe woni ha e payko tokosoy juste ko ɗum addi mi yiman maali so kewi kon fuɗɗo wadde musique on waɗi ko arandolla nane ɗa ka sirno ɗon ɓay woni na inde ande mi wooli tawi buyno humɓa ko moyinte Bless Boy tawi no landede woɓɓe no ndel lando ko hombo ni eni tawi waɗi son jiɗi pewnireɓe addi yum waɗi o son mi hokka maali o son mi to kadi mi wamadde vidéo fiike ɓe maali ɓe fof wawa andude e awa kundo paykum komo maali hay so tawi malla woni clip yaw yaali heɓoyade ɓe andi joni kaɓe nani Bless Boy wora wo on ɗon ko paykum maɓɓe ok Bless Boy wora wiɗa lan ko waɗɗa clip a yaano Guinée ko oɗo clip wanɗa yaaɗa Guinée walla ko oya clip non ko oɗo clip mi atti wadde ok bi waɗa o clip yaaɗa Guinée arɗa an e yimɓe ma ɓe maali woni mawɓe ɓen fayɓe ɓen sonnaɓe ɓen
sukaɓe kono wonɗon e wuuridde honno ɓe wonma e daaridde. No machallah ela mi waɗi o vidéo ɗo komi yalni vidéo ha paari o gandi miɗe marɗo groupe ji e ɓantal Madina Wora halde foti Madina Wora no ɗo e arwod Madina Wora are kami kala hiwre bi ko na seeɗa voilà nde mi wanno o vidéo ha paari o dogi ka réseaux sociaux ji fof wawimo yiwde e wano arwod ɓe noddanno tawi miɗe waɗɗo tournoi ɓe noddilan yomi waw arde mi wawa yirude en tant que pay ko jeeya ko maali mi wawa andirde kadi yeesoɓe amen ɓe ɓe noddilan mi wawi arde ɓe inni haray inchallah mi yi golle maɗen haray mbiɗen encouragement si Allah jaaɓi ko inte kon hunde nden ko yontiki wakkilo tun haray minen kam miɗen ɓawma mi akkita haqqille ma Madina Wora akkita haqqille ma mamin inna mi waɗa feere no aduna Allah fof akkitata haqqille ma kono donc haray kamɓe kadi hilla weltanoɓe hiɓe ɗo e Dakar miɗen créé ɗo programme ji bus e kayma e halde fotton kadi halde fotton ni miɗe wadde tournoi e Mali fof donc chaque dimanche min fotta e min fija e ka terrain église onno ka stade onno église parcelle to kono donc haray ne mi wanno on vidéo ɗon ko ɓen noon taw addilan noddude joni noon sa waɗi wano piijigo yeesoɓe ɓen kam mum noddima ya ar tinti ɗon donc a innayyi hiɗa avance de mum seeɗa seeɗa voilà donc hay sa ara laɗɗa mbuuɗi ɓe yi mana talan ko yinte kon talan e ma ɓe andi si ɓe waltike ma an on ko wawɗo yaade donc wona on sahay ɗon ɓe noddanno mi yewti ila on sayi komi iwi mi yeyi mi yewde mawɓe kay mi arti hay ka mois de 22 ɗo mois de mars mi yeyi kam en mi yawon toon tourné ɓe noddani toon fiyagol toon concert voilà mi yawon toon kadi toon mi woni haka suumay ka nder suumay mi arti voilà e ko ekkiti noon kadi ɓe mi heeɓi invitation Gambie ɓe yeyi toon kadi Gambie nde wotere voilà merci kanko wiyete Blaise Wora président makko ka fans club kañ kadi joɗɗo ɗo rentimo président wuri je gurdan ɗan ka fans club si goɗɗo woni président piiji ɗi fof parayno jokkimo ko ɓuri kon noon ko ɓurta bakkude makko koko boni ko si moƴƴi na 100% ɓe jonta président ka fewnɗo ni hakkude ma e ɓe laami ɓa ɓen ko honno gurnanɗa woni hakkude mo jappal bayi ɗo no moƴƴi ɗo moƴƴa honno wuuri ɗo gange maɓɓe no ay ɗum no ronkata heɓde quoi andi so wonti ke yeeso mon nana e piiji ɗin fof yeey kay piiji ɗin fof n'importe quel neɗɗo o yeey ma goto kala neɗɗo goto kala e jikku mum dal a yeey joni noon kakkille maɗen e famma wata jogorde mo kala hara on haɓidali kan eɗɗa on tigui kadi ɓe wonɓe nder toon hara haɓidali dal fof no wonna hunde wotere jokka enen na wonna hunde wotere ɓay objectif on ko goto kono noon donde satte nde heɓoto toon kono on tigui ko ari o on tigui wawi muññade quoi na sattinta e fus d'accord ɓay feƴƴanirɗa noon si on ari e welgo mum si ari welgo hay indema woltaki sa kono si ari e mettugol sina mettini sa ko an wolte ɓay ɗum noon fof on tigui no feƴƴinde kono si ari e mettugol sa mi ɗumanta dérance talan ko ɓe wolo ko ɓe woli kono way si feƴƴoy ka perɓe kamɓe tigui ɓe wawi joɗade ɓe anda way ɓe waɗi ere ɓe yiltoto kadi ɓe yiltoto kadi ɓe anda way ɓe mais wontita kadi fof gotum wona gotum dal kono noon min wowi kono ka wonira ha joni ko gotum ɗum vraiment ko satti yanta to ha goɗɗo amen découragé e piiji ɗin kono hatta da on tino mettini ɗon e ɗon kono janggo mum tun o kadi on tigi arta kadi arta voilà ko noon tigi woniri o nani ko président o jaabi en ko bon question et réponse eɗon andi sa woni a posi question joomum jaabi kema ko ɗum ɗon ɓuuri moƴƴude ko no nani ko lo woni no ko no woniri hande sa woni président carrément piiji ɗin woday ko satti mais noon jama on kañ kadi ko joguitor affaire ji ɗin hakkille ɗen haɗa joguitorali ɓerdem mi yilto e Blaise boy question ji ɗi ɗin farama pose de première question soñji ɗi yimata ɗin ko an windanta hoorema walla ko goɗɗo windana e ma no soñji ɗi mi woni wadde ɗin ko ɓuuri kon komi windanta hoore am ko ɓuuri kon ok Blaise no mari ménagère walla ménagère way Blaise no mari ménagère ko ménagère walla ko guideur par ce que no wodi ménagère no wodi guideur neɗɗo wallotoɗo ma e neɗɗo wonɗoma e ménage par ce que ɗon kadi il faut laaɓa ménagère ko neɗɗo mo yewɗa halɗon foɗɗon win ɗon signe ɗon e mo joɗɗa yewɗa sillitabar waltolan programme ji ɗi joganɗa lan ha feƴƴa ɗon voilà kombo e maɓɓe joguiɗa ko mana komi jooɗi mi yewtide mum yo waltolan ha mi heeɓa e wawa ɗulan joguitade hara ko wawi ɗo mi walde men fof
ko ɗum joyti ni voilà parce que eɗa andi sa yi mi landike ma mi feñtanima kadi ko ɓuuri ya faam ko fiyo laaɓa foy parce que ɓeyne tum ménagère ko ɓeyna min lammari ménagère bien sûr ménagère noon ko neɗɗo mananɗa hoorema c'est vrai no woodi mais ménageur ko gagnant e perdant faami te ménageur ka an artiste woni a perta ɗon ko ɗo woni kankadi woni a perta voilà poy est ce que a faami ko melam mako te kadi woɓɓe no ƴetti hakkille mum waɗi ménageur ko ƴetto mbuuɗi mum finance artiste est ce que a faami bien sûr ménageur ko défendowo artiste ménageur ko ɗaɓɓanaɗo artiste projet a faami si concert ji yani o ɗaɓɓitanama en kadi pour no heɓira toon hara heɓa e cachet est ce que a faami o walla ma woɓɓe goo heɓo hara ɓe créante en kadi concert ji wawa golde o ɗaɓɓanama kadi producteur wawrowmama wawde produire ko ɗum wiyete ménageur kono noon kadi ɗum e hoore mum fof kala projet mo addi kanko hoore makko hara mo mari pourcentage makko est ce que a faami mais kantano manaɗa hoore ma ko wallitol an wiɗama on signa kayde hay fus on ɗo no wawma addande projet sa ron kam a landade hay fus taw han kadi hakkille yaha pour ya jonnumo goɗɗum ça veut dire landima o landake ba ka jonnowo mais siko ménageur signita ɗon hiɗa andi hay o wima ko mbu sappo yoɓa hara eɗa andi ɓawa makko e tawde makko ɗi mbu sappo ɗon mbuɗɗiɗi makko on to walla walla mbuɗo makko donc joni noon artiste ɓen ko ɗon woni woɓɓe ɓen ɓe famali donc ɗum waɗi somi landi mi sendiranma kanjiɗi donc nini ni ko aide marɗa wallo ko a waltotoɗo marɗa donc yo Allah wallu heɓen ménageur jo hara ko marɗo connaissance andiraɗo wawa on wallude an e guidel ma on wonɗa waltade ma on donc producteur tami a heɓalta waɗowoma produire waaw wano producteur nini mi ala quoi taw nini mi wona nokku goto wonmi ko label goto noon ɓurmi wonde mum woni Endel Music kono kamɓe kadi ɓe wawi golɗe gan 100% kono ɓe ala doole ha toon ça veut dire ko an woni yaltinde financement ko produita ko merci ok voilà ko waɗi noon sila yaltinde mbuɗami mi golla ɗon ko ɓayi koɓe walla gollante kon jama on no weltade sima ɗum merci sima ɗum num mi yawi mi ɗaɓɓa ɓaawo hara ka mi wawata hara ko waɓela waltade sike mi yeyi wano studio ji seeɗaji mi testa e voix an on wawɗo jaggude voix on e anduɗo mana honno mana mesure voix on ko waɗo ni kono juste mi yeyi ha mi arti kadi ka womi ɗo mi tawi dal merci mi won ɗon taw mi won ɗon taw en tant hay so tawi mala woni mi change label mi won ɗon taw mais quand même hoore ko ɓe ala moyen ko fof ka financement ça veut dire ko ɗum mi faala landade ɓayi ɓe wawi golle maɓɓe ɗen te moyen ala pour yoɓe produire mais par rapport e production ko watte kon e somme ji ko duwa yoɓede normal kon goɗɗi goo yiɓe ɗuytanama wawi bien sûr ɓe ɓuytanayi lan so tawi malla woni exemple koko jarayno nde toon 5000 e ɓayrana lan 3000 francs so tawi malla woni ko jarayno 10000 ɓe addana lan ha 7000 non ɓe wallutade donc ɗon meɗen ɗon muñagol ɗon no moƴƴi ɗon muñagol ɗon no moƴƴi donc musidɓe ko ni watten utten téléphone on par ce que il est temps la gandi calande o haɗa e france ji ɗi no habbi ɓayra ɗon wayni ka jonki waɗen feere utten téléphone on ƴette numéro téléphone on ko 78 116 82 et 38 ndaare ka écran haray no windi 78 116 82 et 38 haray ko ɗum ɗon wawen yewtude Blaise Boy si tawi woni iɗon ka ligne direct mi salminimo kala ka wontiri ɓe Wakam ɓe Mermoz ɓe Médina Gueule Tapée Fass en salmini ɓe Asalem ɓe Grand Dakar ɓe Kharial Grand Yoff en salmini ɓe Parcelles Sacré-Cœur ɗon andi ɗo mo kala ko wontiri fewndo hilan salmini o mi salmina ɗo wono Modi Malik Diallo wonɗo ɗo e Grand Yoff kanko e sonna makko e fayi makko ɓen mi salmini Djidje Layba wonno ko feƴƴiɗo e mercredi feƴƴiɗo ɗo kanko e Djidje Diallo 2STV kanko kadi o salminama salminen ɗo kadi wonno Samba Masi Diallo kanko kadi komo kanka laɓe kanko e rewi ɗo kadi e mercredi e landike siɓe hettoyno e jaam moƴƴere ko ni tun émission Emba Minisi enen e Djidje Bouba donc haray o nani payinkun koko woni yodde ko nani kadi président ɗo kadi ko woni yodde ko vraiment golle maɓɓe ɗen si yaari ni haray ko tortoɗen koyo Allah moƴƴin hara ɓe hertidiraɗi Blaise ɓawde joni ɗe numéro on ɗen habbi jama on soɓe nodde ka 78 116 82 38 Blaise ko combien de somi mari Blaise nini hila mari
wano 38 son yaltudi 38 son 38 single yaltudi 38 on non ko deux clip woni ko yaltimi taw mais on 38 son fo an windi di ko mi windi ɗi ɓay ko min e oɗo waldirta ko semal woni ha falama haalde wano pularji go walla wano mana hara ko haala e luggo e seeɗa tawi ko ɓe warande ɗuman ni mi nodda oɗo mi wallidira ɓay ko minen ɗiɗo e fuɗɗude programme o donc comme no haalirno min andira avant ila fuɗɗade e hoore ɗum noon kadi min jokkiɗi ha joni ko metti mettatamin ko muusi musatamin ha min de science o donc min jokkodiri donc kala ko yawmi ha taw min voilà blesse goɗɗo noddi waɗa ni dal so jetta mo allo on jarama ay voilà oui continue voilà donc ko ɗum wadde min wondu kala ko wawi heɓude e wona hakkudeji amen e sike ko inte ko neɗɗo kala heɓay sattede si ari wona ya wirto kadi ha ɓurta donc heɓay tout secret mo andanama hara ko marnoma vie hono mana vie privé ji ma ɗin holta on donc oɗo programme bus ko kanko mi woni waɗude mum mi heeɓi son do waɗa waɗede tawi malla seeɗa voilà goɗɗo no di dare se wawi mo ƴedde allo DJ Bouba on jarama masude yo nge jang alhamdulillah ko homɓe ka honto nodde toon ye ko Aliou café pobar jinjel laaj mutata kane soble ñamako pobar zimbo laaj mbeydu ka yoni soble on kadi de émission on machallah labama men joddo men suivre dem émission on labama rewi lawol kadi merci beaucoup Aliou aray ko encore ko sum pay kum bless boy ko pay kum marku nedi comme no wuri woli non ko pay kum marku respect jama fo de yalla mo wakkili e golle den quoi aray mo weltana dole aray fanson fo kanu weltanimo ok Aliou Café merci aray ko goto aray prési wuri kadi kankadi machallah kankadi mo weltana dole merci Aliou oui ballal jama ko ɗum ɓe préparé fi anniversaire o par ce que non ɗum noon andi ɗum noon wona ko wolteɗo ɗum noon ko surprise minen kam yeyi wone ñande so nani to wa inde ƴe ko wonɓe woni adda ande ko balla jama teni donc piiji kesi ɓena ko buumi noon mais minen ɗo waɗa ɗo fi pobar kane non soble zimbo fof no to nen ñande mo nawna jalay nen ñande ko pobar célibataire yewɗo nen ñande ka boire mo yalti o oti o raɓɓali ɓe ngo ma yoyey par ce que ɗon fof mi junjay pobar mais sa junji pobar jama o wata amde de non ko noon andi fof no yiɗi pobar surtout ma wuuri on no ko yiɗi pobar ko feti mbi ko jombi kilo pobar o ñamay ɗum par jour mbafa ko bat aw yo weltana nani weltana dole ok merci voilà merci beaucoup noon tigui woni Aliou Café pobar jinjer laaji o ballal jama ɗo gandi troupe mabɓe wiyete ballal jama ɓe woni tuwa un peul kamɓe kadi ɓe waɗi prêt inchallah fi ka anniversaire DJ Bouba voilà o falama en bonne émission d'accord soñji ɗin a winday sa heeɓi erreur manaɗa hoore ma no teddama comme donc harami sokol wano moji pulara ko lugguɗi yimi landoma sagi ko ente kon yimɓe no ɓe hecciri noon ko noon ɓe ɓurde no gasa haqqil somi landike ma hay so ala kankadi ma landan nokku goo inalan joni waɗi ɗum ɗo ɗum ɗo quoi voilà ok goɗɗo kadi noddi daren so wawi mo hendade allo oui ça va oui ko hombo ko min Aliou oui konto émission Blaise Boy ɗo mon dar rek meɗen heeɗima ɗuytu télé ma on heɗo téléphone on hana heɗaki télé on roccini ɗon télé ɗen voilà yo ɗuytu tun hay so roccinal ɗuytu rek aray ko joni mi yi o Blaise Boy émission ɗo oui aray allo non a ɗuyta e télé on walla pousa takko télé on Aliou awa huɓini allo voilà a puusita ko télé on ka mi potikem bisimilla Aliou woyi ko nu falɗa explique de aray ko o émission Blaise Boy ɗo mi yi oui haray émission on no foti ko joni min kadi mi yimo mi andimo merci beaucoup mi puusi an ina jenta télé on ko télé on wonɗa jentade ko ɗum woni po haala kan
ok Aliou Tall mi sikki tum famodirgo mengol parce que fenɗo mo intéressé dargo télé mo intéressé ekkutugol portable on bien sûr aray mi faala tu jama on fof par ce que beles ko pay kumen en fof woy e weltike par ce que non ɗo fof ino asirande prési wuuri ko wi kon wondema beles ko pay ku neyi kum donc so nodday ka téléphone on pousse télévision mon on walla ɗuytom mo ha volume on lanna fes ɗon wawi darde image on mais heɗo ɗon e ka portable mon ko won ɗon e wolde ko wawi yewde famodire mais so in ɗon hetto téléphone on e heɗo ɗon télévision on wawata yadde par ce que ino wawa wolede ara ka téléphone hara hewtale ka télé donc haray no akkidiri quoi par ce que ɗum on wona goto haray mi salmini goto kala inde mum nden e yettude mum nden ko wonto daroɓe fof no salmina donc bless windugol ngol en asiri ko an weldima voilà ko min président woni e windude mais bon yawgol ka studio siɗa yaade ko kange makko walla fof ko min e makko tigi tigi on raɓɓindigol eyi nini golle ɗen fof ko min e makko ok oɗo na président tum oɗo golle fof ko min e makko ok na président na président tum eyi ko inte kon ko ɗum ɗon min yaltini tawo ko inte kon seki hande mi wata wiide o wonta ménagére kono ka wonɗon himo ɓuuri ménagére taw ni seki goɗɗi kon leyton mi watade sifade ɗo quoi voilà kono donc ni saabu ila min fuɗɗino wan wasos moni halɗo ala mum ila min fuɗɗinomo ɓe nomimo ɓayna kanko ini nomelan prési o jama o yi tawi imo gayna ɓe nomimo ila on sahe ha joni min tawi mi watta idde mo no poste mi jonamo goɗɗo go ɓuuri wonno joyti ɗon goɗɗo no di daren sen hen to mo allo allo ça va bien kombo ko Aliou oui nane mi nodditi on ɓe no famodiral par ce que ara telle no yalti normal way ko émission Blaise Boy ɗo mi yii joni aray no émission on no waɗi miɗo remercie mo moƴƴa noon merci beaucoup Aliou par ce que min kadi ko hande mi yimo ɗo hari mi anda tigi mi andamo tigi way mais iba mi yimo ka émission ɗo fima ko weɗira la jarni mo moƴƴa yo wakkilo golle makko ɗen merci beaucoup merci koni tigi ko Aliou Balde omomi Koundara Badiar mais wandi Fouta fof fayda ko gotum quoi wallahi haray miɗo remercie mo moƴƴa noon kanko e président ɗo makko France Club ouais aray Aliou Balde no weltani mo moƴƴa noon tan hiromo ok Aliou Balde merci ɗum grandi wara a weltanama buy kona seeɗa haray yo wakkilo golle makko ɗe moƴƴa imo jarna d'accord ala hunde ko yowi ko ɗum ɗo onno ko weeli heɓugol mais ko hollire kan kadi ɓere ko wawi kon wallahi bien sûr mo weltana moƴƴa noon aray a weltanimo billahi ko joni mi yiɗo émission on fima ko weelila moƴƴa noon merci beaucoup merci amara weltanede la weltanimo moƴƴa noon ok on jarama nani on jarama moƴƴa noon la hiwromo ɗon moƴƴa noon moƴƴa ok merci mi yurtike ma an kadi a jarama a weltama Boy on jarama noon kadi hiwroɓen toon fof ok merci voilà kanko wonno Aliou ko naati nane ronkuɗen famodire makko naadale mo si naafi o laari ka émission embami ni si o yi Blaise clip makko on welimo o rewi ɗon fi Blaise welimo vraiment o nani kadi conseillé ko jonni Blaise kon hay fusi ko yombi ala kono kono wakkiloɗa o yidata e welo ngon no waywa caangol sa wonike ka caangol a yoolade kono yoloɗa o yidata diide jale ɗe billahi a faami ka donc affaire musique on ko noon woniri Blaise fewnɗo ni bi fuɗɗa o heeɓi album walla heɓali ila fuɗɗimi e goɗɗo noddi kadi allo voilà ila fuɗɗimi mi mana mi waɗal dajale wona ɗiɗo soñji min ni ko album ni kono lagande ni mi waɗi ɓuuri album sake marɗo wano inte wano 40 song ko album noon kono noon en tant que sortie officielle merci waɗa sortie officielle waɗanamo wano projet goɗɗo go merci donc a inta honno merci a inta heeɓi album kono donc mine donc kadi album on bientôt meɗen arde mum hay so tawi album heɓaki meɗen goddi wagol sortie mistep so yi noon kadi min hawjana e ɗum on en 100% c'est que musique on no landi piiji hewɗi nder toon goɗɗo noddi dare sen ƴettemo allo
oui bless voilà donc mi hilan yiɗi après waɗe ko sorti mistap ko ton taw mi ñawloto taw e sahay ka o arta ɗon ɓay koye te kon sago an kala komi wata wolde e wona wola ɗum ɗo waɗa ɗum ɗa kala komi woli ko ɗum ɗo waɗa inchallahu rabbi ƴette goɗɗo kadi o wari ka ligne allo 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 oui nam on jarama alhamdulillah ko homɓe ko Paykum Badiar goto Gaynay Paykum Badiar goto Gaynay ko nu fewndi sawa alhamdulillah bisimilla aray vraiment ko émission mo gon no foti yaray ko jarnugol o artiste jo men ɗum nam aray vraiment ko wakkilo ko golleji ɗi fof ala ka hoy fi ka maymirɗa ko ɗon ɓuuri satude wallahi aray la ngiwromo ɗo weltanomo ok merci yurtama aray vraiment ko hakkilagol way sikkitungo yeeyi gasi donc haɗa préparade mistep wiɗa way lan nini lan préparanade fi mum quoi donc mistep para o arde wano de vidéo walla siko vidéo goto hara so jama on mana so jama darimo ɓe wawa weltade te ko inte kon hunde kala nde yiwɗa wona yaha hawjande ko pulo photo inte kon wosa ñande ko gueɓama a rukaygal donc haray min hila yiɗi kala pi komi watta haray ko wonde qualité haysna an 100% har 50% hono nder to ok goɗɗo kadi noddi daren se wawi mo jedde allo assalamu aleykum allo oui assalamu aleykum waaleykum salam ça va grand ɗon e jaam ko jantum homɓe mi ñawlo inde nden ko artiste jo goto woni noddugol ɗo hiro artiste jo wonɗo ɗo quoi artiste jo ñawol ok merci ray urtama artiste jo ñawoltoɗo inde bisimilla ok awgirek boy vraiment minen explication ji ko woni ɗo to haray vraiment je l'encourage beaucoup vie artiste c'est pas facile quoi surtout nous les artistes qui vivent ici à Dakar quand même c'est pas facile pour nous quoi mais haray ko t'encourage moƴƴa frère haray la mendinama ɗon ko musidɗo ma goto wonɗo takkoma ɗon kadi mo himaya quoi mo himaya ouais je te salue vraiment haray mais onno a falama wolde mais a falaka représentade ko honno mi watama invité si min sohlima janggo ouais en fait Guiro Diamaji ko grand Guiro Diamaji je le connais même mais actuellement je suis un peu absent dans la musique c'est pour cela que je ne vais pas donner le nom quoi bientôt je serai là mais sa yaltino indemande men invité tama de ben tegantama kadi clip ma o ouais y a pas de problème hewti inchallah non kadi DJ t'inquiète pas ok aray mi wirine kutungo artiste ɗo weltanomo ɓeɗan suivre émission o mi weltanomo quoi vraiment vie artiste o yomba ko aray o wakkilo tum ça va aller d'accord ok merci merci beaucoup merci beaucoup frère voilà ko noon tigi woniri artiste jon fewndo himo programme ko ɗo woni o falaka yaltinde inde makko ne mais ko neɓa neeɓi o si Allah jaaɓi ko fa kon comme ande yalta si Allah jaaɓi inchallah ko fa ko ñolay si ñoli tum luuɓay net donc e saminimo ka wonto kanko weltaka mon fopp donc numéro téléphone on ko 78 116 82 38 enen e Jama TV émission embami nisi est ce que bless dandi ko ɗum embami nisi fano ƴetten oɗo taw jaɓoɗa allo bless émission on ko embami nisi wiyete hande siɗa firtude ko woni embami nisi ko ɗum woni embami nisi no mi ɗon mi fama presi wuri non fama ɗon embami nisi o ganda ko woni embami nisi mi guite embami nisi ko pularde ok embami nisi oui embami nisi harno ko non digi nisi voilà ko ɗum ɗon mi landi ko embami nisi ari ko andi hala kan yari non ɗum woni ko émission on ko embami nisi wiyete embami nisi hadi min daramo walla ko embami nisi hadi bon c'est pas en tout cas dal ko embami nisi émission wiyete no wawi wonde ko hanno min dara émission bless on embami nisi meral ɗo ko wala ko ɗum hanno waɗi ha Djidje Bouba invité mi arani embami nisi walla ko honɗum mi yimanno mawɓe amen ɓe yiɗa ɗum fof ko goɗɗon jooɗo donc mi faami o nista bon mi faami ko tuma goɗɗo nisi quoi
voilà ɗum tawi yewɗa hata e joni a nisi voilà ko ɗum woni émission merci ok gasi a faami ka donc joni mi falama landade bless e yer ko mantiɗa kon ka pay kum jeune jo jama on fof no fottani yerɓe hondiɗa ɓe vraiment hiɗa neyi wasre nede ala mais ko honɗum remarqueɗa ko waɗɗa ça veut dire si artema hara yiɗa nisti ko waɗanoɗa ɗum ko honɗum mi nisiti ko andanɗa hoorema hiɗa waɗi ela waɗi sa anduno a wattano walla sa anduno a ɓeydeno ko waɗɗa ko andi ɗum fof no jonna goɗɗo nisi way voilà donc wona o sahay komi ɗo e nder komi mana ko arlanka haqqille kon fof ko adi kon komi niisi kon ko tawde kon mi tawaka e gurdam e wano baabe ngam ɗum no tawa eko minta mi niisi sake koyinte kon sa fewndi e fewndare goo kala ko wonɗa wadde ko noon mantorta ko galle mum woni ko moƴƴi woni ko boni ɓay ɗum ko noon métier ma o noon mantorta sake piiji bus mi heɓɓay waɗandeɓe ko ɗum tawa handande simi waɗay ko minata tun ko nene e bappa minata nene e baaɓe donc ɗum tun ko niise goɗɗe goo kadi voilà si ɗon paasi komi niisi hannde koko mi yawano fuɗɗade musique o law hara merci wara ila exemple ila kam fuɗno ma heɓde haqqil seeɗa hara ko ɗum ɗo wonno golle an ɗen ha o sayi ɗo ko noon mi niisi e mum haray ok presi wuri ɓay anani ko kanko o jaabi ko an kadi ko ɗum marɗa ko nistuɗa an kadi ka nder ɓerde ma tata sono si artema tum ɓerde ƴakkay eyyi no feƴƴanno yotiri ɗo ni haray ko minen woni ko hunde wotere nden haray ko komin ninsi kon komin yawal nadde aaron kon ɓay sabno jon komin naati aaron moon piiji hewɗi mi i ɗum nafa muɗum dal ɓa haray ko ɗum haray da onti ninsani haray ko adi naata e mum ɗum law quoi sonti famu haray no ɓoyi nokku naati e murandu kono fayintin lawaki ɓay men e mum alhamdulillah ko ñande fini to haray no ɓeydade seeɗa esprit on haray men weltori men tori kadi ɓeyditrogo duwa e ballal cenɗe ɗen fof ok ko ɗon tigi woniri musidɓe ka émission emba mi niisi enen e bless prési wuuri fans club makko on e goɗɗo kadi noddindaren se wawa mo heɓude allo salamu aleykum aleykum salam on jarama awa ko homɓe lamso depuis lamso depuis Medina lamso Medina no wayi ça va no welɗi yedde Allah buy no muñña nani golleji golleji no jokka onon le toon layiro ɗo ɗago awa oui ara wiwra ok blessi oɗo no wiyete a wata no pousse ɗon seeɗa par ce que réseau ma no coupude seeɗa ane sotta seeɗa ni ok ɓuri seeɗa oui allez-y ay jay ok kono tigi woniri o feƴƴi ko ni wonɗen yiltade arten bless a jombi walla a jombali bless jombi neɓi walla neɓali neɓali mois de janvier yewɗo ɗo heeɓi bobo walla heɓal taw bobo non ni mi heɓal taw bobo ka bless boy duwaji ɗi duwaji ɗi wora no pay kunku neyi o préféré jombugol o leyde fijugol ka ko noon waɗiri pay kum fotay ko wama no wadde musique ole o préfére fijindaru o préféri jombugol c'est bon pour artiste parce que nde ñande Djidje Diallo no wolɗo goɗɗum e sa analyse moƴƴa ko noon woni faɗum ƴetta oɗo mi arta allo oui on jarama way ko lamso kadi yesiti quoi lamso woy way doni oɗo régli ka ɗo ɗo régli moƴƴo woy ara o salminama moƴƴo ko ɓuura c'est la famille mi kadi ko duguntuni kamen quoi duguntuni ok centre no fof koye maali ka fof ko ɓe maali mi anndanmo ɗinowara toon kono mi lannana inde toon ko ha peeli saare fof ɓe lannana ka waaw oui ara wiwrama moƴƴa du courage quoi c'est la famille merci beaucoup ko ɗum ari merci on jarama ok merci lamso a weltanama voilà ko noon tigi woniri
bless jombi e balta bobo yo Allah kore ɓiɓɓe waɗaɓe barke nafoɓe en fof par ce que adnan kono yarata bien sûr a faami ka bless jibina tawali musique ka nder galle moɓɓe fof ka gorol ka dewol bless waɗi musique bless jombi hande no wonde ɓe mum bless si Allah waɗi o heeɓi ɓiɓɓe ɓe jandi ɓe waɗi musique ko ɗum bless réaliste voilà donc hande si heeɓi ɓiɓɓe ɓe inni ko musique ɓe watta ɓe sigi hande hiɗa heɓa hunde tawde hiɗa ko watta ko hiɗa heɓa no gaɗa hunde taw ko falla ko net noon nde watta si ɓe fini hande exemple ɓe tawi ko ɗum womi wadde ɓe yihi ɓe inni ɓe faala mi wawi ɓe waltade ɓe waɗa sigi ko waɗi min mi woni e mum mi andi ko hunde woni nder toon mi andi kono yarte no gasa kamɓe wona ponso pensa ko namɓe kon kamɓe nawata ɗum noon fof par ce que haɗa an a fertike lawol ngol merci hangol ɗiggi donc min wasi mi yahaali ɓe no so ɓe aroyi tambike ɓe ɓe wawa yaade merci ɓe aɗa ɓe yaade voilà musidɓe o nani bless ko noon tigi wondiri himo wondi e président fans club makko on kono no woodi ko ɓe suuɗi mi lanta ko ɓe ɗum ɗon joni par ce que ɓay ɓe suuɗi e ɓe laaɓani en kono noon e nder misal maɓɓe si Allah jaɓi kala ko kanko o watta e côté écriture musique ko watta ko so yeehi ha o waɗi cang hoore nden heewi miijo ngon ɗuuɗi ko prési wuuri o nodata o hebbintinanawmo ko heddi kon ça veut dire projet ji ɗin ko kamɓe ɗiɗo woni e golde kono en tafataɓe toon nder ha ñande ɓe ari festagol en voilà joni iwen ɗon arten ka anniversaire Dj Bouba bisimillah Dj Bouba no wadde anniversaire émission La Guinée Ké pas émission en bambini ici La Guinée Ké émission on ko Guinée ɓe fof jeeyi on ɗon a faami oɗo noon ko fulɓe ɓen ƴetten oɗo taw allo 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 on jarama jantunda ngejam alhamdulillah inde nden e kanoddo toon ko ummu on toon ɗa nodde ɗum ummu na ummu depuis Medina ummu Medina woyi ummu meɗen heeɗima ko fi on artijo men ɗo woyi ummu nan juuromo golle ɗen kadi laba merci beaucoup hay hiiɗamo ɗo andi ko woni wadde kon mo hiɗi moƴƴa noon woyi eyyi tawi goɗɗo mum ko watta ko har ɓerde makko woni hay soko harde fimo a anday woyi e aray nan encourage de moɗon moƴƴa noon merci beaucoup yo andu ɗen eɗen e ɓaawo makko ok merci inchallahu rabbi aray mais yaɗata ko studiroji toon fof mais ha takko makko d'accord merci beaucoup Oumou merci ɗum merci jarama aray nan oui ok mi weltanike Oumou depuis Medina kankadi anani ko woni ko bless par ce que ko gonga fans ɓe ɓen parfois nda ka wonɗa wo haray ɓe woni mais ka wonɗa wo haray ɗon wondi ça veut dire parce que hiɗa ka nder ɓerde maɓɓe est ce que a faami selon noon explique noon te aussi o wima courage yo a wakkilo affaire on yombata mais kono ɓay hiɗa yiiɗi sa wakkile tun Allah wallete a faami ka donc ko ni watte yiltoɗen ka régi ndaren deuxième clip on après noon aren wolen résumé fi anniversaire on ndaren no temps on o landira mayin ka régi Dj and the music. Okay, bless boy, push the block, give me. Do some record boys. Let's go, let's go, let's go. Bless boy, bless boy. Usubala yo talle gonga lagine. Fono poti usubala yow dalle gonga lagine fawla yalti mainga men hodenga men wallenga men gine me welay mainga men hodenga men wallenga men gine me welay mainga men hodenga men wallenga men kona famere mainga men hodenga men wallenga men lagine welay siko ma wobe jango be mi on dare kame hino lagine siko nyame teji o weldi o wi mi dare hino lagine siko bulle bubedi mi on dare kame hino lagine siko faybe jangu be mi on dare kame hino lagine mi wayni no hanki yango labbere mi fatti Allah jomande fere
Olumbinila e horende tampere non fu ko finde feundare hale siga dede mune muma konyima setari ananyema mu minima khalatin odinye mu bilema benyangu kiyo jingonyine na fama lendi nu yaji kono wobe no bigi ko du wadi ha sibe yalti fere ala kono jango mo yai are main kame nyande go welai main kame hoten kame wallen kame gine me welai main kame hoten kame wallen kame gine me welai main kame hoten kame wallen kame kona famele main kame hoten kame wallen kame lagine wela siko mawbe jango be mi on dare kame hino lagine siko nyame teji o welli o wi mi dare hino lagine siko bulle bubi mi on dare kame hino lagine siko faybe jango be mi on dare kame hino lagine dare lagine fono jaldi en hibe inude bay en fotata en folata en andina be tun ko alla walla tamo alla walli on don o majjata meden tori ballal ka faybe meden tori ballal ka mawbe meden tori ballal ka fulbe meden tori ballal ka mawbe meden tori ballal ka meden fi lagine kamede yo alla wallu wallay be lagine yara yeso may kame hoten kame wallen kame gine me welay may kame hoten kame wallen kame gine me welay may kame hoten kame wallen kame kona famele may kame hoten kame wallen kame lagine wela siko mawbe jango be mi on dare kame hino lagine siko nyame teji o welli o wi mi dare hino lagine siko bulle bubi mi on dare kame hino lagine siko faybe jango be mi on dare kame hino lagine musidɓe wonɓe darde Jama TV enen Blaise Boy o nani o ɗo kadi clip makko ko fi hoten ka men gollen ka men kamen welay mais c'est vrai c'est on hoti en golli kamen welay mais c'est joni ɗo tun en hotali en gollali welatade no gina welita vraiment haray songon kadi ino foti titre on kadi vraiment ino no weli Blaise joni noon yiltoɗen fi ka anniversaire le 22 octobre Blaise ko artiste invité ka anniversaire Dj Bouba émission la Guinée ke ko honno Blaise fewndori fi ka anniversaire programme voilà Dj Bouba haray anniversaire on ko anniversaire men c'est que hande so ɗimmojo ma no e hunde ko yandu an kadi hiɗa nden hunde c'est que ko inte kon kala ko heɓi mo o an kadi habbo janggo heɓoyte woni ko belta woni ko andarama ko honno koko mano sattede kono donc hande ko woni ko falama wolde hande min kala noddutoɗo lan wano golle ko anndira hoorema kon ko wano o mana ono mana ko wano pusugol culture guinéemɓe ɓen donc mi ara mi waɗa ber ko men mum kon te en fait min bien sûr ko mi woni Blaise kono noon simi mi konta ko woni Blaise konta no ɗuuɗi c'est que no ɗuuɗa donc inchallah anniversaire on min paari wadde menen programme fi mum d'accord c'est que hande minen somi heeɓi programme so malo woni no waɗi wono distance comme avant concert on wono 3 dimanche ha 4 dimanche somin ari ko fi ɗum ɗon mi yewta o ko honno wayten organiseur de yaren ko honno wayte naɓirde toon ko goɗɗo naɓal toon ko honno wayten gollirde toon ko goɗɗo gollal toon donc ɗum ɗon mi yewtata e nder ɗin semaine ji ɗon minen si goɗɗo no hoolori goɗɗi goo minen kam meɗen hoolori ɓeruɗi ɗin ɗon sago amen kala kame yaata somi wonali premier komi won deuxiéme donc kami won toon noon toon ɓen ɗon no andi hay noggo kadi ɓen ɗon no andi inchallahu e ngal ɗo kadi somin naati ga ɓe ga kadi anday inchallahu inchallahu ko inte kon hin ɗo ko oɗo woni fi fans ɓe ɓen kono minen meɗen andi nini hunde wona gollede leydi ok ƴetten goɗɗo arten e pression allo ok o kitti o nani Blaise programme ko woli ko ni tigi wata yarde par ce que neɗɗo si tawi woni ɗa jogui hunde ko wolta ko seeɗa par ce que aɗa no woodi ɓe hekkiɗa yesso ko kamɓe watta finaliste on pour jama wande prési wuri fans club Blaise
Wora Blaise Wora woni invité artiste invité le 22 octobre à Niani anniversaire Didier Bouba émission la Guinée en tant que président Fans Club ko hono woni ko prépare fi jour on de ñande comme prépare ne jour on comme tori yalla al hewti hore jantaw nay haraka ko woni ko hinni den kaden fo meden ay vraiment haray men wadde do wadjal e hore ko hunde wande dal quoi bay menen hunde kala ko men fuktani mo fe an yotir non men jotto ni non someñ fo fi tun no men yota fi mo fi tun no men andal no men e 30 hunde bay sabno na men ko le di peji quoi ko men bobe yaade daro jette ngodo allo 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 on jarama nalata ko jantum inde nden inde mon nden Hajiratu Diallo on to noddo do dum on to wonda na Sénégal way mi andi ko Sénégal on to Sénégal wonda Medina way Hajiratu bismillah on welan tum ko fi dum noddio merci beaucoup a jarama merci mais weltike nani min ɓuri weltade non minen ɓuri weltade par ce que minen andaru men ha sunnuɗa crédit ma o nodduɗa kadi très sincèrement minen droit ma ɓurade weltanade bien sûr ouais ok Hajiratu haɓe mi jonna o mbeɗat awa allo Didier Bouba allo no way ala to martu de o jantum ko hombo komi Marama Julde Diallo président nouveau groupe non vraiment non a waɗi ɗan ɗo surprise molnaɗo noon hankadi ko yangoda ɓay mi yima mi welti sa wallahi marema vraiment billahi ɓay mima mi welti moƴƴatno yo Allah nawru yeeso allahuma amin kala ko nafata yo Allah lamto waɗa ngen ɗum amin ka ko askum kadi yo Allah baddin wallahi ara o weltanama o weltorama nani min ɓuuri weltade eko cikanam bobo dina ba inchallah li jombola merci li jombola mi weltike ɓuuri weltike min ɓuuri weltade wallahi awa yo Allah moƴƴi yo Allah nawru yeeso ok amin awa mi weltaniki on ɓuuri aɗa mi sammi noon tun ok merci beaucoup Mariama awa jarama mais soko min jeewa nodduma ɗo joni d'accord ok merci beaucoup merci Mariama voilà ko non tigi woniri ida andi o noddo lan do momi wonde do wadde merci aduna ko hecci hanki e hanki si ara hande ka bien sûr o ko mene waddi jeunesse yagal gila ko men woni paykum ha Allah wadi fondo ni mo be amen no hodo mum bien sûr afami no jokki be ngure mum kono kala kam yaari haray be akkiti bernde mabbe nden yam masallah fewndu kam wonno kala joji kadi ko ni be accayno ha tumburi jugu émission nga be nodalam be andintino donc o ko kankadi ko Marama Julde Fass men men tamo Marama Julde Fass kankadi ko mo pita dongol tuma ka wete safa est ce que fami Marama Julde Fass o kanko wonno présidente groupe amen non seulement menen ko men 12 personnes nous mais kanko wonno présidente on goddo kan noddi altenge makko allo ok o kiti afami ka men wadi nouveau groupe de Dakar o woni présidente on a ni ko présidente nouveau groupe de Dakar andi ko ngoli ka donc men watti kala retrouvaille afami donc goddo kan nati allo on jarama on jarama go awa ko hombe ko honto noddo ton Kajjetu Balde on don da noddo do defi Grand Yoff Kajjetu mi yaltanike o do moƴƴano merci beaucoup men fof ko Madina Wora oui salminimo boyla ñiwromo lallando si tawi mo e jam awa hino mo do ngeno mo allo oui Kajjetu ça va no welde seeɗa alhamdulillah nala toon onon gati nala toon no ɓe gurani ɓe fof ɓe jaam voilà sikki tum o yahita o mais weltanike Kajjetu Wora eminimo kadi ko teddungal makko fi anniversaire o le 22 octobre voilà haray ɓe Madina Wora ɓe fof meɗen nodditi e Guinéen ɓe fof meɗen nodditi kala wiɗo mbimami haray dañande inchallah ar dara peeji kesi golle cewɗe inchallah ko noon ari langande ko Marama Julde pour terminer
mais yeyi men jooɗi ko yata wono duuɓi jeego jeɗɗi min waɗali hay fus min noddididiri min inni yo min waɗu kadi groupe ɓay oɗa ko nouveau groupe men watno o dogi Dakar fof sa wino nouveau groupe ɓe andi nouveau groupe de Dakar min yilti min waɗi retrouvaille ça fait bi min yitidi a faami retrouvaille on ko ɓay min moƴƴini carte ɗen ko ɓay yimɓe ɓen ari ka sal ɓe tawi ko menen ɓen ono no wawi men ɗaynude a faami ɓen ni meɗen warno ɗo meɗen wawno ronkuɗarde par ce que son wino nouveau groupe men innayno on nawi mais waɗɗo retrouvaille jama fof humpa ko homɓe woni retrouvaille on soirée ko min wannomo ko damal université hari salno ɗon ko ɗon min wanno est ce que a faami donc hande sa yi so nottilan ɗo antinike vraiment ko jikke ɗen a faami ka vraiment mi weltani komo ka wonto yo Allah moƴƴinamo moƴƴinana ɓeygol makko ne e voilà mi annaɓe kay ko teddugal maɓɓe fi anniversaire o goɗɗo kam goɗɗo di daren so ƴettaymo allo 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 grand a noddi téléphone eɗa tindinde ka yarte awa on salminama ko woni ɗon fof donc oɗo presse fi anniversaire on hiɗon préparade wi ɗon bien sûr préparana ɗum fendo moƴƴa wadde ɗum waajal carrément dal ɓay min arda hoore needi e teddugal kono min andira noon kono min woyirno mais ɓay sabu no ɗi piiji ɗo ko min woti wona min koɗo e ɗi piiji quoi sabu no min aray mi waɗa jibili ɓe mum honno min guerta ko honno ɓay sabu no ko hunde nde min wooti nde min wowini hoore amen nde suusini hoore amen kadi ko woɗɗi o ko woɗɗi ɓay sabu no nder ga haray wona min hoɓɓe ha toon haray wona parti to mon hay goto lanta kombe woni ɓeɗo kono foye mum inchallah mi ara ga ka min waɗa golle komi wowi wadde to komi adda ɗum ga kadi fo waɗa kadi apprécié inchallah ɓay sabu no min wadde waajal affaire o mouradu moƴƴuru menen ɓen famɓe Brest Boy ɓen mi fo amen e cende ɗen fof wona hay nder Tingué ɗon tun no yaaji quoi nane ko inni kon no yaaji o yaaji no barñi jam ñaajo partout donc fof ara mi waɗa auto goto min arta min noto anniversaire jeela onno Djidji Bouba mi waɗa tek tanka affaire on dal ala probléme donc mi falan tun andi nde dolo koye kay kadi no moƴƴina ayi dolo koye koye oɗo waɗi simi watti koye jama wawa ko yiide dolo konko ko 2500 no waɗi kadi kepi mum kepi on ko 1500 te kadi pour waɗango facilité yimɓe yiwoɓe ka woɗɗiɓe entrée on ko 3000 francs VIP ko 5000 mais yoɓoɓe passe iwa ka woɗɗiɓe ɓe moƴƴinani ɓe prévente est ce que a faami pour hon ɗum ɗuytugol tarif prix on est ce que a faami par ce que il faut dartanoɗa jama on kadi prévente o mi waɗi mo 2000 est ce que a faami pour hon ɗum 1000 francs on ƴettamo ɓeyta e transport ma on laaɓi ka donc par ce que la wawno ronkude wadde prévente mi jooɗo ɗon tumi continent ha jango mais moƴƴa par ce que sa yooɓi ko tiiɗi a ari tawi kadi koya yooɓu ko tiiɗi naata yalta kadi yooɓita ko tiiɗi hoota haray no satti mais ko ɗum waɗi simi ɗuyti ka 3000 francs minni prévente on 2000 1000 francs on an kadi ƴettamo watta e transport ma on ɓeytora ara donc haray ko teddugal mon ɗum kadi kabji ɗi no woodi tiset ji ɗi no woodi prévente ji ɗen kadi ɗe yalti pour fansiɓe ɓen kaɓe wontiri fof pour ɓe wawa wadde contact est ce que on faami voilà Blaise artiste ɓe wonɓe ɗo ɓen ko homɓe wonbo Abdoula artiste ɓe wonɓe ɗo ɓen voilà helan naɓidi e wano Josa Rio on ko men woni Tingué toon mais ni himo ka men wonno ka men quoi voilà daɓi wora Djiby Bari ɓen fof ko artiste ɓe amen MT Cool e Allah hinno Baba Rap yo Allah hinnomo yaafo Allah nani nde on noon voilà merci o gasi wano on ɗon ko feƴƴinta ka men har min kala yawno toon tourné wano concert goo komin makko bokkunomo mais ñande mi hewtuno kam men on concert mo men duwanmo feƴudude ɗon tawi kanko mo invita ka inte ɗum Touba ɓay wandimi mi hewti Pel Sare ɓe noddimo ɓe inni Baba Rap joni haray Blaise Boy hewti haray kam mbiɗen habbima woni joni si Blaise Boy hewti haray mi faala kanko wonana men Pel Sare min mi yaha Touba hara mi naali macce kadi ha janggo simi yaha voilà donc après ɓe inni ala probléme ɓay Blaise ari inchallah kanko géré ga an kadi ya géré toon
donc ka fokkiti ɗon o tawi o wata hewtoy to affaire ngo mana o nanguimo après noddi ménageur makko o woni est ce que o wata yiltade après noon so refuli ɗum ɗon on donc haray ɗen toranomo gonkoyte kon yo Allah on fewne yaafomo yaafodema yaafaɓe voilà donc haray koyinte kon hila naɓidi e artiste ɓe hewɓe Sénégal ɗo ɓe andarama no gasara ono sa o gandaɓe ɓay no ɓuuɗa ɓuyno ka balleji min ay blessade mi andaji merci voilà ɓuyno ka balleji yemene fata ka balleji min ɓuuri basade donc hoore noon ko min ka balleji ton kon meɗen gollude sike meɗen gandi ñande min ari ga o sago amen ɓe yeey merci hara ko laaɓi min addi d'accord voilà kon donc kala antuɗo inde anden walla antuɗo laam min walla ko inte kon la darde haray lan jarnimo hilan toranomo jaam inchallah yo Allah o ɓeydan en jaam kadi voilà donc kadi mi weltanto wano MD 360 prod garam Mamadou Diallo ɓena Mamadou Diallo kono adresse o waɗi MD 360 prod ko kanko woni ko waɗanilan ɗi vidéo ji kanko kadi himo Rofisque ko ɗum woni golle makko ɗen ko waɗugol wano vidéo ji ɗi vidéo ji ɗo noon ɗi ɓooyi seeɗa mi innayi si ɗiɗo no moƴƴi kono donc so gollay hannde o gollay ɓuri ɗiɗo merci kono donc haɗa weltano mbuyi ko wona seeɗa weltano kadiatu e ɓeygu makko kadi c'est que koyinte kon wattamo yejjita hanki andita hannde to koyinte kon wonno mana pulofo ɗeni kon wattamo yejjita ka feegui an tagayani donc haray moƴƴata voilà ko noon tigui woniri musidɓe wonɓe darde Jama TV enen Bless en yewti fi carrière musical makko on en ari fi ka anniversaire on nani kadi ko haali kon mais Bless lam falama landade par ce que fewno ɗo koye gaynugo wonde bisimillah Bless ko guine jibina janɗi yaltere ɗaɓɓere Bless ñameteji guine ɗin honɗum ɓuura ma welde ñameteji guine ɗin ko ɓurtala welde ko toori e futti toori e futti ɓurtala welde toori e futti ɓurtala welde toori e futti futti on hiɗa ittira ko toori on honno hiɗa wawi soƴƴirde ka on nani ka o yafota ko futti o mi jaki ronkude soƴƴude ok may question ji an ɗi minge makko gasali Bless ko honɗum ɓuura ma mettude ka aduna ɗo ko ɓurtalam mettude ka aduna ɗo ko ɓurtalam mettude ko neɗɗo mana dal ko piwu ko annduɗa hoorema ko comme ko inte kon tas koɓe pour mana wolfo inta kon tas yakare comme hande haldiden ɗo hunde mi heɓa confiance ɗum no wawi wonde ronka wonde walla haldiden e wawa yaade nokku goo ya hewta tawata yaade haaldiden a jonnelan goɗɗum ha hewta ronkala joni taw ɗum fof ano dalan haalan dalan voilà ko inte kon haaldide firta ɗum ɗon ɓurala mettude ka hoore aduna ɗo ok Bless ko honɗum ɓuura ma welde ka aduna ɗo ko ɓurtalan ko welde ka aduna ɗo ko inte kon ko bani adama hara ko anduɗo affaire aduna c'est que si mini tum pay ko walla mawɗo haray mi sennidiri ko bani adama hara ko anduɗo affaire aduna c'est que si andi affaire aduna a tekkinta hay fuy ala ko tekkinta mo waɗima accay voilà donc mo sa waɗi goɗɗo o wawi wadde comprendre comme kanko sa waɗimo o wawi wadde comprendre c'est que kanko mandi affaire aduna an kadi so waɗima a wawi wadde comprendre c'est que ɗa andi affaire aduna kono donc o neɗɗo ɗo no welalan no ɓurala welde ka hoore aduna ɗo à part ɗum ɗon ko ɓurta welde on tigui ko cellal ngal e gurdam ɗam non si innama ko ɓurta welde cellal tawaka ɗum ɗo moom ko cellal nga woni yeeso e ɓawo merci aw ko ɗum ɗon ko taw andi ko siɗa mari cellal si miijoɗa pi mbelu mbelu ka kasi ko mi tawɗum ɓey ɗum ɗon musidɓe wonɓe darde Jama TV ɗon andi presque tammen o o gasi kono pay kunkun il faut yewdege makko anden hakkille makko ɗen o yii ko wolani on ko c'est vrai haaldide firta ko ɓuri bonde ka aduna ɗo neɗɗo kadi mo anda aduna ɓuri bonde ka aduna ɗo ɗin ɗo ɗiɗi yaadi sa huwodiri e goɗɗo anda ko woni aduna haray ɗa wawi o huwodirɗo e kulli bien sûr on faami ka no wawi huwodira finkari quoi mi faala wiide huwodira finkari sa loowi kural a ɓaade si ndi yani ndi fetti ko ma ema ndi fewti kure ɗe fonɗa on faami ka donc e waɗimo comprendre presse wuri presse wuri jombi walla jombali
Présur jombi kono woni jombi. Nebi wala nebali? Non, nebali mi ngodo ko leru woto ndum mois de janvier ko des semaines non mi fami ganda ya contrat mo on dal ka weddigal mon don haldi kala ko ya wadi si woni ndu ya lewru timmiti ko yakay kadi ko wadu non da me yotal no sa andi hunden goto kala ka ko mijoji di yaade ko hakkile yaade mais haldal non artumi wongol des semaines woni hakkunde amen quoi jombugol amen ka fo ko mois de janvier men wadi mais fo wana ko haldida ko artu waddida ndo wotere andi yimbe ben si nabidi ha weldiga piji busiyana ton anda horma hara fuy sikay ko ebanata wana ko ebanata wa rivalité yimbe sikka ko rivalité ko hara wana dum hara dum ko Allah la non haaji wa billahi ayde mi ma ko foko mois de goto ko mois goto mari dum donc yalla moƴƴi o ko ray juriaji moƴƴi hala nin prési wuri ko hondum buri yidde kankadi ka adna do ko ɓurtami welde ko adna ɗo hara ko neɗɗo sella findejo dal sella findejo vraiment ko haala huwa dal onti kala ko yoti hay soni warte an ɗo warte o latanayi ɗum ɗo ko ɗum noon no wela on tigi dal ko metta on tigi kon noon ko metta on tigi kon kadi ko firtokol ahadi dal firto ahadi ahawda ɗum ɗo neɗɗo ha ɗum ɗo ha para ya ha nder son ronka hunde ɗum noon taw waɗi tas yakar ma anno kadi weltinta ɓerde no kadi metta on tigui da voilà musidɓe wonɓe darde Jama TV fewɗo eɗen ka temps wayadirgol Blaise a waɗana yimɓe ɓen acapella goto ka par ce que c'est normal pour waɗana ɓen acapella voilà bien sûr bon joni waɗu acapella dare no waɗodiren Blaise Boy do yiɗi wora Ariyaden safari Ariyaden safari Ariyaden safari welay Ariyaden safari Ariyaden safari Ariyaden safari welay aye aha yadu no yurmi siya fokiti yadu arwata ko nene ma nene yomi fokiti yadu nene jaraduwa nelang nene jaraduwa noma siya yaltiya folay woni seda awa nodda si sanzi jonna si sanzi darna si sanzi jomba andum haraya barki namin jago Allah ar are yaden safari welay voilà donc haray ko Blaise Boy doagi di wora andunoɗo lan ko yo andam mo anda lan kadi miɗo yiɗi anda lan andidire inchallah wawe golludude voilà ko non tigi woniri musidɓe on jentike Blaise koko waɗɗo acapella so jentiki moƴƴa ko wooli ko conseil o wooli par ce que sa miiji ke yawgol ha DG a yahay yaw takko yumama waynoɗaɓe c'est normal waynoɗaɓe ɓe okkama duwa sa yalti tun Allah lanɗo jaabinayi kono noon kadi sa hewti ko ya nodduɓe annaɓe a hewti jente ko wooli konde nodduɓe annaɓe a hewti sa golli a heeɓi yahu jonnanaɓe sa jonni hewti wakkilo darna sa darni wakkilo jomba on faami ka haraya barki donc Blaise vraiment mi weltanike ma min ɓuuri weltade nodden noddugol ngol e moƴƴude ko noten nden ɓuuri moƴƴude e prési wuuri an kadi min weltanike ma joni ko honɗum wonɗa e wayntade Blaise voilà haray ka o say ko wonden ɗo mi weltantoma taw an DJ Bouba merci beaucoup mi weltano ko inte kon Jama TV mi weltano artiste ɓe wonɓe Sénégal ɓe fof ɓe wonɓe Laguine mo ɓe ka hikkori dal haray mi accala e goto haray toujours wono min komi yiɗani hoore an komi yiɗanimo kala komi jani hoore an komi janimo ɓe hara yo Allah on okkor en ko wata en moƴƴande on fof meɗen hara en hersidiraka de nder golleji men ɗi si ɗon paasi mi weltano wona fansi ɓe am ɓen mbuy ko wona seeɗa mi weltanota wono ɓeygu an Aissatou Diallo mi weltano ɓeygu prési wuri Mariama Ba voilà Aissatou Badiaranke on non ka fansi kolo bokki Ablaye on non ka fansi kolo bokki voilà Dieynabou kaka on non ka fansi kolo bokki voilà mi weltano Diallo Mamadou Malaɗo grand Asmiou ɗon rompen aslem Aliou Paykunkun voilà mi weltano dal kala fansi on ka hikkori si min mi konta on ɗo fof ko ɗo walaymi weltano ɗon kadi Aliou Café Pobar Aliou Café Jinjera goɗɗo noddi fatu dal jettema allo
ok presi wuri ono kadi ko non ɗo waynade par ce que so wolɗo fi fans ɓe fo iwata ɗo iwata ɗo de bien sûr no laaɓi ok ara men ɓeydi weltanade fof ɓeydi on weltanade merci weltano moƴƴa Djidje Bouba an tokoran ɗo kadi on fof moɗon dal on fof weltanama on jarnama encourage amare golɗen laaɓa no laaɓeɗeɗa machallah komin arɗo komin yi hoore amen nder programme on ɗo dal machallah haray min weltani ko min ɓeydi on duwaw te kadi min yeggitta on so Allah jaaɓi inchallah haray ken hunde wotere piiji ni sabu nomin yiiɗo hoore amen moƴƴa ko nder komin falte ko haray min weltike moƴƴa mi weltanike o Tinguédji fof wona Aliou Café taw ɗon e Tivaouane Peulh kanko e groupement kon ɗon fof ɓe salmina e Dieynabou e Alpha Ly ɗo e Poste Thiara kanko e séri makko ɗon Oumou hay Madame Diamo Mariama e Aissatou séri Blaise Boy Aissatou Badiara fof maɓe dal mais Aissatou haɗi ñon Aissatou Blaise Boy acco wigo séri waɗa ɗum Aissatou Blaise Boy Aissatou Blaise Boy mimi jammimo Aissatou Blaise Boy jawade ko la yomi ƴette à partir de hande ka wiyemo Aissatou Blaise Boy fadde mi ƴettaw ɗo dernier terron ɗuman ɗen allo allo on jarama goy allo ko jantungi ɗon e jang merci ko homɓe ko minen ɓe hooroɓe ɓe jooɗi ɗo onon ɓe woora ɓen awa bisimilla volume no fanɗi sina fi maɓɓe no meɗen weɗɗe fi maɓɓe no wela min fi maɓɓe no waalani men ko wonki ko ok merci beaucoup gasi tum ok merci ɓe wara ɓe on jarama voilà ko ɗon tigi woniri musidɓe wonɓe darde Jama TV haray ko ɗo wonne wayndirde enen e Blaise fiika émission ɗo en waydirale makko de kaka émission ɗo mono wiide kanko presi wuri ko ɗo wonne wayndirde maɓɓe ha e samedi le 22 inchallah ñaani falaɗo mo yiide face à face o ala ɗon nde ñande haray mo ɗon si Allah jaaɓi si ɗum iwi kadi mi jonna on rando inchallah e mercredi à partir de 21h30 ha e 22h30 dañan noon harayde mari invité molnaɗo kadi no inne inconnu si Allah jaaɓi so daari ka page Facebook on yiyay mi publié mo kanko e tawaɓe invité ɓen le mercredi aro à partir de 21h donc min on bye ciao en e mercredi inchallah merci beaucoup